Naka. Good morning and happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath, happy Sabbath. You will make a start or? Yeah, okay. Thank you. Take this time to welcome the Holy Spirit. Welcome our Father in heaven, our Lord God and Savior Jesus Christ. Welcome our guardian angel this beautiful morning. As Psalms chapter 30 chapter 5 verse 3 says, my voice shalt thou hear in the morning, O Lord. In the morning will I direct my prayer unto thee and will look up. Thank the Lord for the breath of life he's given us again. Wake up again to another beautiful Sabbath morning. Even though it's still dark out there, but we thank the Lord for the breath of life. It's time to welcome Brother Moshi. Good morning to you. Lela. Good morning, Lela. Brother Tukula. Good morning. And Siata Manalevu. Good morning to you. Happy Sabbath. Happy Sabbath and good morning to Circle family. And good morning and happy Sabbath to our Tau from Australia. Thank you for making yourself available this morning. For how much you know, this is the third Sabbath morning. We've missed the last two Sabbath morning, but we thank the Lord that we're able to meet up again this third Sabbath morning for us to come and worship Him. I just read a quote from the Great Controversy. Great Controversy, the topic or the chapter 37, the scriptures are safeguarded. Page 601 and 602. Paragraph reads, we are living in the most solemn period of this world's history. The destiny of Earth's teeming multitudes is about to be decided. Our own future, well-being, and also the salvation of other souls depend upon the course which we now pursue. We need to be guided by the Spirit of truth. Every follower of Christ shall earnestly inquire, Lord, what wilt thou have me to do? We need to humble ourselves before the Lord with fasting and prayer, and to meditate much upon his word, especially upon the sins of the judgment. We shall now seek a deep and living experience in the things of God. We have not a moment to lose. Events of vital importance are taking place around us. We are on Satan's enchanted ground. Sleep not, sentinels of God. The foe is lurking near, ready at any moment, should you become lax and drowsy, to spring upon you and make you his prey. We thank the Lord for this morning that we are able to come and share his word and know more about him. As we set aside the time to come and worship him. It's time to also continue. Welcome to our good morning and happy Sabbath to you. And yes, Brother Talks, I can see you. Thank you for switching your camera on. And welcome those that will be joining us later. We pray that the Holy Spirit will lead us and guide us in as we hear and study his word. Before we begin, let us bow our heads for prayer. Father in heaven,
Lord God Almighty, King of Kings and Lord of Lords, Creator of the heavens and the earth and everything that is in it. Lord, come before you again this morning for our Masumasu session, Lord. We want to thank you for the breath of life you've given us. Waking us up early again, Lord, was to come before you. Lord, please forgive our sins, the words we may have said, our actions that is not praiseworthy of you. Please, dear Lord, forgive us. Lord, as we come through your Sabbath hours, and this hour, Lord, that we have set aside, Lord, to come and know you and to grow closer, Lord, to you. Please, dear Lord, lead us, guide us, the help of your Holy Spirit, Lord. We read into your word. You teach us, Lord. We want to thank you, Lord, for the lives, Lord, everyone that is present, Lord, in this platform this morning. We want to thank you, Lord, for their lives and good health and strength, Lord, you've given each and every one of us, Lord. Think of those that will be joining us later, Lord. Pray that you'll be them as well. Thank you, Lord, for being with us during the week. Whatever we have done, places that we have traveled to, Lord, we want to thank you, Lord, for your guidance and your protection. Thank you, Lord, for your providence as well, Lord, in our lives. Lord, as we read to hear your word, please, dear Lord, open our eyes, open our ears, Lord. Your Holy Spirit, lead us and guide us and teach us. With Tau Mary, Lord, as you share your word. Praying all this, Lord, in my mighty, wonderful name. Amen. Naka. Over to you, Tau Mary. Tahu. Pagpapin vinaka wan tlo na nona bi maroi na nona bi baklonga kaki. Raunin dato may saka patatale en mataka ni Sigatabu bikin do yakagatik bikito rauni ogo taki na nona dato ndo imbule andin dosar. Vitor talanga ngunung go tau mikiman mikinda bakim raw en nona lalaman klo. So that kalau bos ni bikin apa kita man ni aku maru tak kena non bikin kalau ngetek kalau non nom rombul ronin jun rondo betal tinggal betul mana ni metak ni aku. Saribina kena kalau en non bi maroi di nasa ruan mada o en desang ni bi rongo di tamuki ya bambota ni pernah bakilati kena non bi bakalo ngetek na kalau en nanti sotakati kuna na bingon sale dolabo ti kumay kina na kalong nabiba kalong at attack sa rambay lebu na nitiko rambay lebu ti nungon sale dolabo ti kumay na kalong meron inda bulang o di kina kaya lo inda babin binak ti kina buwan na kalong ni raw inda may soto patatali na matak ya kang sabarita ka au ti binakatongo ron mada o nanto siyang ni perong din domo yo bambo ni siyang ni bakaki na nanonda ledaba na unsal endo lava na kalum endara ni baklunga ti na may tama na tamana talanga na bunwa enta may bi tal tokine na mada rusaoti non terrei delle se va curretti ngani tutto quando rei di come in kamen balletta na non da kada kana alkam rei di come non sta rambelli in the office of the Holy Spirit ron mada si bi mada to mai torti ko in kamen balletta na revival and reformation atto na curretta ni kuwa e non to na reda na benua me kang asat kuna to ame bimbi to kana benua to vital tal kina chisu betir to na non tisete to na reza tali me kureti kuna na vuli anda takavti ni takti ko ni na oche anda na reza revival and reformation e tos ni vuli anda to vuli tiko
Rede ti kuna kami baleta na revival and reformation. Kuna taratal tingay na pong nanan ni kami baleta na early rain and later rain. Tungo na nona takdak kaya na eltam. Kuriting ni nona takdak na eltam. Yakin na lamang ko nila pakalong atik ka nila kaluwen na nanda rega na nona bos. Dual talanga na nanda maso ni berni dito tostal na matang. Imam kalau imam ribog min vinaka ni roniki mami may sa tabatali. En nabuno ni bibakat katay bagayalo. Ni bakatarami ki mami roni bibakat katay. Naguliw ng bula. Naguliw na nomni bosa. Naguliw na nomni bos ni alala mabaleta na nomningas ni pulilebu. Na lomuni na altambu. Wat man surete may bakatabli di ki mami talen mataknik ko. Mami bakong vinaka ni mami kaloni ki mami bakang bauta. Mami kilani ki ni sarangoda kasumana ni mami maso. Mami maso lubata. Siyang nagatani ang ilwem ni Chisu ni mami soro. Kani mami bakang bula. Amen. Ngandra bimoti kubuno wala nga na nano ni kahit kuniti ko na quotation ko. It would be well for us to spend a thoughtful hour each day in contemplation of the life of Christ. Mana desire of ages o Ron Pepa. Also, paragraph 4. We should take it point by point and let the imagination grasp each scene, especially the closing ones. As we thus dwell upon this great sacrifice for us, our confidence in Him will be more constant. Bernitos na rin na pagkasama ni kami baleta na revival rin kahit nga reformation na pagkasama in the rin na possible na wasawasi ni kahit kunit ko na quotation slide mo. As we thus dwell upon the great sacrifice, His great sacrifice for us, our confidence in Him will be more constant. Our love will be quickened, and we shall be more deeply imbued with His Spirit. Yeah, nakain doon na may kutamay. Ninda turnong unam. Sulabi ka ng turnong unam menda. Bikya ba ka bola kasi? Baka nanano ba ka titom? O nanantag ba titom ng bulan ni Kristo? Sa nituwakin ni Beng karabi si Besarwaki. Siya na inaki ni nona lakmay. Kundo na misulabi ka na tunayalo ni Bibo kung bulong-bultak. Silita nga bikin na tunayalo ni Bibo kabuli. Talita kinarano na bunukay kinin constant. Anda kay raital taktaltiko na pagnanan tuwa reida itukutuko ya pagreita katik na kaluin na nona tamato iskeli tuwa reida tikina na kamen paleta ng Buddha ni Sui Mama non kinaluray ito ni sa mama sa nindo ni baktaklikil ng bulatikin reida na kahit kuniti ko ike ninda pag nanantak ng bulan ni Kristo Nasulibigyan na day, confidence will be more constant, our love will be quickened, and we shall be more deeply imbued with His Spirit. Yeah, ito na kain tangan drebo sa tungayan, bayingo na kaya. Oh, tutubutan na kinapakasama ya wili ko tiko mayo tao. Nanon ready ko na great controversy. Doon pa ono 601 nakay
basi ka nagpakasama ng guro da tik na kaulika. Ngunit tiko bango. Nyoken na in the tiko on Satan's enchanted ground. Ya, nakasit ko na ratik weekend na Volatabu, balatin niya ko tiko. Ena waktu kilawas tin kerua, tin kerua. Eda ikim daw sa tiko buru-buru, balatin sa bir sombe ani ikim daw na kebor. Gai, dun rubak liu. Balatin daw. Sa kilaw po ni sa lek-lek no. Ninda kilaw ni lek-lek na nonangona. Na nonangona. Sang dona bunoe, dona menta bak namatik. Endang ndrebuti ngana biwa kukutak. Ni lomalay. Ina nona. Tubakarau tuna turang chisumis. Bukikanda. Umutua na bukikid kwa. Meron ni wakukutik kanda na nonten. Tas tiko ni Bibol baluti na mabuti ni Bali. Birarabu yan tas sotakati. And naulutang ni kuwa. Kahit kumango in one accord. Kento riting may na reviving and reformation. Kaya nakahedo to na tisepeli. E nangaw na ninon rito bula ting may buti kichisu. O sa wili ko ting may nakayado to bitin kento riting may. And the riting may nangaw na ninon rito may maliway buli buti kichisu katikwa. Kaya nakahedo hado tiko na kendo to maliwa. Kando ka sa takalisu. Na mada rusau te ulibat faktar may menduto na bagwili katale na mataknikwa. So na rin ang na chani na wasitin kaono. And the wili katalanga na wasli bolang na tekabusar nga ni nondoto nonda redetik may ni tukungo. No bos tiko chisu na no bagal nga tikrito ni sember na nondoto bitangkala. Asang ipokrita ko tigina birto. Ni nalako nalako may ndo tali. Yang nganit melak kumbalete men basi kamay nandun bibok din ya nam wasin bola tik nganda wili tik may kinan wasitin kabana bol ni choni tu bakte tum talnga may na wasitin ka ono tu redekina na bika bos takti ko chisu dua sar talnga na kaya bukrita ko pa na mal ni bos birto na no na tisepel katikina tikina ngo sabong na kasabo me tuku na bikim do. Ia dosa sang ni rawate ndinday. Dabna buna, namenda tarang na tar. Dabna buna, en kay kinochisu ni sang ni rawate merto na dinggo maraw. Dabna buna to na sini dinggo maraw. Dito tale manday na wasi tinikubitungo ni boli miluk. Saka bir na tisepel. Eneado na singa, daw nangandrewa ki na mondo reda en dua. Ano na singa na lubin ita mata. Iya daw na siyang ni reda. Jesus asuli bakasal raw ti kuberto. Ena nonrto ronikanda ka. Ena nonrto reda nirto bakawali tambeka. Reda nirto tiko bata boli. Tu bakta boli tiko. Embasi kabriyaw na nabugnanan ni kamang paleta na nang baka reda na imbali ni bosanggo na tisepeli. Ina ndo sa kilara ramatiko ni pakarita na bosa na disciples lakti ko may na bosa ni na bosa makirik na baka learners. Yeah. Itutuko ni nondra nabaknanano ni kamang baleta na nondra to bakta buli dior to nangwani buling ko to na tisepel siyang wala nga ni kamang baleta na nondra to bakta buli na kanin balimbal serta nga or to na bakat retaka serto nando labeta daki na nonay buli na nondra to ngas ni ya reda na nondra to ngas ni buli reda na turango chisu na ito bakini nondra to bula bula bata boli basi ketika ngabir tahu nanti ya lah ya
Pasikatiku virtou na yalo me kanda sari do timai. O dei mena velutaki, o dei mena tauragaka nei tutu ni velutaki, ningona sana yali kina virtou na turanga chisu me ka. Tuna turtau na baka buka na biba kasame so me baleta na nona na yali. Ya. Mertou kawaitaka na baka sama ni nona to tumberi. Baka tabuliti tiko me baleta na ngona na yali kina. Sanga, mbimbi dhaki tiko virtou na nona turi o dei mena turana itu. Messo ni levo weekenda. Tore di talla che ti kino nanda. Wana numero to chisu. Kana neva me singa. Dona ngan reba kina mundo re de ndua. No na singa na lubini tamata. Dava neva. Yan dona singa ni re. Ni singa ni re. Boleh tik na lamang nunggu boleh tik na pakasamu kin dona kang. Boleh sartal tik na lamang ngan remo sek kina bikin do. Ni setiko na kalungata ni nonda bewa setaka na bos ni kalau setiko na kalungata ni nonda di keba bagati tombo na bimbi ni beka bos taktik na turang chisu me baleta na nona bosa da ngumatu ene hado na ngona ndana sanga ni reda na beka senda na en lebu zake na kena tumbo na da itu kono tiko tumbo na da tumbo na ibalbal da ena tambaki sombu sartal ngana di isang ni kanimbal bali ni yali na kukuha ni alkam. Tau na nonda pagtulawana nonda ding na kami na pagkato. Pwede na kahit ko na na-tune na wasirus ng gulo kinaitin kadiwa. Go, taurida ba unang ganda, mendo taurida tali na kaya do birto asa bos takating may rolangan tikin da wili katik maya. Daridi tikin na nakaya bos takatiko chisu ni nayado beira. Ya, rida na kaya do ike. Ena singa ko ya, ena imatay ni singa ni wiki. Ni saka mai kani sasongo tu nakatumba ni vale sasongo ni vatekina na tisepeli lana dava na vune songo ki nakatumba ni rasa bakira na kaichutia sa dhuru mai ko chisu katue na kendra mali o kakaya vera do bakadem wana nguna awa kando wakasamta kato abi wasi taktal tingango na nandutu tuku ni mada rusauti na nguna sayado kina sayali na kenda to maliu na turango chisu na ngona to ale kana bata to kina na itamba bale daki ocher to lapo no ero kitsimani sa ona sayali tani kina kenda to maliu to sangai bagandin ta kana beka ke de andu bakta bulta tikberto chisu e ana bultu re kina ngo nirto lak songo ni bata tai kamera tole bakang butu kalestale na vanua na yoti ni aua erto ator pati kichisu se na yoti ni bidana singar to ator pati tikina non to vavuli ya reda na kaya na tikina ngo erto le tikina tamba bale dake dabe ya tuna katumba so dan erto re bakir na kaichuti tale na kanga ya atana turango chisu isang nila iberto ena non tu bakini nuingaunga wa tu bakini bileda ki tu bakini non to runika tandola na lamanda to si tandola na non to bakasama merto bagana no meles bika ke dando tu kundi merto ngai basikan kenda to mali wana turango chisu to rida na taro tiko nandana taro gavana buna les talang wana taro kwa kumaina wasetin kona ya gavana buna ka kino chisu virto na nona tisepeli ni bunga na kai wo metu kuna ier tu sanga ni rawatar tu ni vagambauta
Daman daronika. E vagaruta ki tuna lamanda to merto dingo mara. O bambotin siya. O bambotin siya ni siyang nituwaraw na lamanda to merto dingo mara. E rei na turang chisu ke baka ano mo nito ni kinakwa ni siyang nito siyang ni siyang ni roni dingo mara na bika siyang ni vagaruta ki na lamanda to merto dingo mara. Rumah na kahit ni kena quotation mo. Desire of Ages, 506, paragraph 4. Because of their selfishness and earthliness, even the disciples of Jesus could not comprehend the spiritual glory which he sought to reveal unto them. Dabetarowa, may nanon na pagrita ka berto chisu, nabika, may baleta nanon na matintu. Selfishness and earthliness. Gwendo na karon ni kan klakim na kang nabi kan to and the vuli de tingo nabi kan the view say taktingo nung mas tik ni nabi kikyan na altambu menda raiden din and the vuli de tiko nabi ka membele tirto na nona tisepel turang chisu iya tekila ni kan ni voltambu nabi ka keder sabulai rebolai mere bakta karkarvide weekend and the mbula ni bakta tingo Nindarede tikwango ningo na kahit kunan mabeleta na nondo tu makining bola na tisepel. Ayaw mo turia wong gambiti aw inayala. Because of my selfishness and my earthliness, this cannot allow mero ni dingoma kina na bikay baruta ko lomalay meu dingoma. And rauni taroba na bikay baruta ko lomalay meu dingoma. Taro na tarong yaw kina. Daba meu da kaba kina. May nanungro ka nga, may nanungro ka hindi natak nga. Nanda bulik ka na bibakasamas. Turi dilistal na kahit ko na naluk kinawasiro sa mabulka ba, enda sa bulik ko, turi dilistal na kaya do birto, ito ba tumik nga, bidan na bitik kinungo. Luk kinawasiro sa mabulka ba, tiginitul sa mabulka ono, nanguna sambas si kinubirto, may makakwa rin dito ka na ibola ni Luk ni Choni. Yang basi kana kena tumalio na turang chisu be ka ko vera ongo na bosa kondo kai be kemdo ni wati ko ke kemdo ni na yavo kida nga na bosa sa kuniao sa bolaya na bunawi Mosese kina non ribola na profita kina sami ndere na bakasambo ribol tambo tudo klano na butuko no chisu klati ko cheno waseono usabang kasanggar ni bolangor kuniao sa wala nga ni New Testament. Yung narili kaya chisu ay putak sa nga ni Kunamango na Volatabu tudok. Na bunaw ni Moses eh. Moses yung nakila ni Yoko ay wala na first 5 books of the Bible. Sa Galila ko may naibola ni Same. Ang Galila ko may naibola ni Profita. Kaya ko may biro na. Hindi ko naibola ni Profita. May biro siya. May biro Profita lalay. E bosa tiko. Nyo irakede. Na Profita sa irakede. Natamati ni kaluwer boleh tuk-tuk-tak na iboltam. Sir boleh tuk-tuk-tak na may prophesy. E nanon ritukunati ko ni nambasi kamay na mesaya. Duambul na kair tukunati ko. Tukunati ko na nonala ko may nalubi ni tumata may baksang garama may bakambula na kasayan. Na veiwekani atau yabute kamay na kalo may na werwiten. Kaya may durta ko skin na bunida may baksaba. E nga may kain sando viwasita ko may ninduang bulungan ng mission nila malay. Nanon tabaglasita lin tubakin bulay anda bulit ang manda may ki. Oo na kaya bos takti kaya naturang chisu berto. Bakit na numero total? Oo na kaunda mo rita ti may bikim do. Ito na kaya kuri.
Sangai bakarara mataka na lomana. Ubambau tenin da waktu tu batar nangunang ko kinanguna postik may kinaya raya na turango Jesu nirto siyang ni sebagraw merto dingoma bika na yado berto siya na yado ken to maliwa ko ay bat kerto na nonangoni budi yang go ningon sa yado kina merto ngay bang din ta kurto bakati kerto na nonrto bula ni levika go sangay may postalik yan ang turango Jesus ang ibagador sang ibagaramatak ibagaramatak ito merawira merkilani Volatabu ne basobikono asaka vira sabulay bakaw ni sakilkili kay ko na Kristo me basoto bakakina metuda kital nga may namate ene katolo ni siya ang na kahit ko na Acts of the Apostles and nanda to windy tay takanayal ni Professor but kinakait politiko ni Volatabu. And the label ni Acts of the Apostles. Usang ni kalawa sa barita kang beka bikim do nito na katale do na kaul membeleta na ni Professor. Kung rin na buna bunga na uno na ba yung tawtikin na ni Professor. Beletang ko na isul-suli silya na kalo and the movement ko membeleta na itambang uno. Merau ni bagararama tektikin na weekend na nagkamen baleta ni Volatabu. Ratan deridan na bang din taka na matanggali baka-bakan dewa ni Volatabu sambasi ka ng unong. Yan nakalowes na nonag. Bisa makatu na nonan dina na itambangon ng tambulan daw niya. Magtarati kinamimbulan na metiko na isulsuli ni ni Professor. Membaleta na nonan bagararamataki. Membaleta na din ni Bos ni Kalo. Acts of the Apostles, na kenrito ibola na apostol. May naibola ni Takataka, ibang madaltekin na naibola ni Takataka, may daw naibola ni Maktakila. The Desire of Ages, ibang madaltekin na 4 Gospels. Itong bulit na wala Professor ay iti ko na ibola para pagtakay, the Conflict of the Ages. Patriarchs and Prophets, ibang madaltakan na ibang matatatakan na non the Reza na pagkabol ni Bakatikibu to First Chronicles and Patriarchs and Prophets. Prophets and Kings, baka matataka na nandareda na Second Chronicles to the Book of Malachi. Tanggalay, Desire of Ages, 4 Gospels, Acts of the Apostles, may nabola ni Takadaka, letra nabola ni Baktikla, Great Controversy, will make you not out. It's to do with the Bible. Yeah, hindi na bibagkasama, rin was na Acts of the Apostles. Roy pepelim sa bulong, kung doon madaltat yung nakambalat na nondor to nakadak na apostol na nangunan ni na sobra kinaltam. Rin na kahit tumunitikwike. Whenever minor matters occupy the attention, the divine power which is necessary for the growth and prosperity of the church, and which would bring all other blessings in its train, is lacking, though offered in infinite plenitude. Whenever minor matters occupy the attention, the divine power which is necessary for the growth and prosperity of the church, and which would bring all other blessing in its train, is lacking, though offered in infinite plenitude. Doon ba kasamle? Oklawa sa berita coaching doon kani berita kingo. Enon dat doon daw ray na nabi kami balatan na siyang nila nabi kataliso. Ibang ganun na yung lavelave bukayan din. Lavelave na non to focus ina kami na rin rawati kinanabi na kuko sa nabilita kisi. Na kuko bang lumalang yung nga nakaibarita kaya na Professor. So tanlibi ka dalabeta dake around in the may tapos na kinabital no say around in the na may winrendeta kana so nabi ba kasama ko kimnino kang already in drown in the may winrendeta kana lam ni sosongolot yari na kahit kung ito ke kuna kahit doon men focus kina
Na koko ni no na kai bro tak tu na kalo merao ni tumbu kina e song lo tu endele da dina nga ni solitu mai baga yo ya ni baga retek nga ka mambala tan nan dan do vital lo tak kana bi baklu tak baklu malai baga tak tu kalo ron do batai ki retal na bitikin ng ne bola ni tak tak nanganda benda reta reta al tak tali basi keting nang kupang nan reta ne yale yalo ya do virto may nanguna to bakilaki na ni sayal na kendo to mali wana nandar to pambula sana nandar to babubuli kena nona samay bagandey takir to tale na naman nona basi kendo to mali rabi basaki kena nandar to sabak romay bitaw siyo rida na kahit kuni kena ibola ni takdak na wasendo andan uli katala na limunat kinoya I the filo awa bolan I bola I liu kena kakit nga sabak tikibu me the kabo kabak tabul taka kuchiso ka dob na sing saka da kikina kukoya ni sa todo utia na yalo tambo na nona bakaro bir na apostolo kuir kanding itak kukoya tale na bakasamit bika todo utia na yalo tambo na bakaro given commandments ken bambale sa wakan retir to sarwa give that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen. Kasa bagre taki koe talanga beira. Kasa leven kani bagandin ni sambula talamay no mati. Kani sandaure rai beira kambongi basang bulu kabosta kanabika ni matin tu ni kalo. Ineba iya ni sa songo ni patikira sa bakarota merkakwa ni lakutani Jerusalem. Mera waraka nga na bos niya leala itamana. Kokoya do arwada may biya. Abang retir total. Abang retirto. Merto wawa Jerusalem. And non sa bagrarama tekirto. Sangay bos may bakal nga tikirto. Inelima. Hindi na kapag daw bipaptist tayo kutsyon yan away. Yes, sambong yung bida nga, doon nga ipaptist sa taki, alata. O pagkasamtak tal nga, niwa barita katiko. E bos takatiko na turang chiso baleta. Na yalo ni kami baleta na nona pagkarumbitir to ngo chiso. Klatiko kwa na itubo-tubo siya na nona tostos ni nona bingaran. May na nona suno, na nona may mate, nona tuza kitale, kinanona ng basik kaya lista labit taman sa bagador kinokoy na kaya may talay may kin. Latin gangani val. Engay dono makay nanona bosa ti goberto nanona ti sepele tay ti kuwanggo pa. Dola kiwawa Jerusalem. Aw sang ni yaw puta karon ko nam turungan kinabakamatan na kahit ko na prophesy. Nanona lako da kaya. Na celebration nila malang baleta na nona sa may ganga raw sa bakador raw nakatalay may kina kaya do kinaindo na kana inauguration celebration sindo na bibagti ko nila malang baganda kikina na itabi ni bingarabe ya ko e bosik tikino ko e me virto na nona tise peli mertuara o sobra miki yalta makana karon ni kambata na change of office mbeka se balatin sa duro pa duro ko ilo malang una bate ala ko may kina na sul ni ala tambu may bakay dora na itabi ko may bakay dora ti ko na buru-buru ngo may bakay ala takti ko ko na non bos ti ko virto yan na bola ni choni ko anda wili to manda ti ko may kin kay ti ko mango na lako na gilak tal may don ni bibak tingun bos takti ko virto na bikake meron ni boraram taxi bukan day tekirto ya kay kino ko mertulek wawa ya kali nabi kahit tingni bultam but nawawa and then tos kabo siyang ni wawawa and the reason ni boli to kun kahit kun ni bol ni tung na boli to kun kahit kun ni bultam
na itabir tu baka dorti partu na Tisepeli ena non rto wawa tingo. Dan lande sombukina na tikine tin karua kena tikine tin kabana non to wili. Da wili katingo na mateni 5 na tikina. Wasini bola batiknga ngone bola ni takak. Sa lako vake chisu biba motak sa lako vake angeling. Lako tingmekina na bakasam ni kai tunting tikine berbeda tal na tikinongo. Era sangai da lesu tali ki Jerusalemi mai na uli ni bunua sa bakaidhani kina veiwekani sa boleka ki Jerusalemi me bakanga na kena yawa sa ndaula kobi na ndona singa ni bakaivingi. Ia metin katolu. Ia nirsa dhuru kiloma ersa dhambe kina itamba loma ni bale dhake ersa ndautiku kina. Pita, Chemesa, Johnny, kay Andrew, Filipi, kay Tomasi, Bartholomew, kay Matthew, Chemesa na lubian fio, kay Simon and Dobir, sabok to kay nangumatua, kay Chutas na tedi, no sino Chutas iskar, Chutas na tedi Chemes. Alay ni rin sa radabutian dunduar sa tok. Eni, tiko bati kede na itamba baleda. Inindilay reda, na kahit kung natikina rua. Waserua, waserua, ano wilwil tali na ba natikina. Yan ni sayado sar na sing ni pentiko. Rabayado, sa tiko loma bata, o ira keda nga enandua natikina. Doray wala tinatinda, pendo natikina. Ilaw dala tiko natikinatin ka ba? Siya ni doon na rin tiko rin na naman di Volatabu. Kando ba mo rin tiko ni Volatabu. Dala tiko, wili tinga may natikinatin ka toli awes, luto natikinatin ka ba? Kung doon sa ito na wili ka tali. Toli da butir tinga may natisipeli. Toli da natikinatin ka ba? Kahit ko bango. Era sa ngumatua keda nga ako irongo. Arsadab. Arsa loma bata. En kerkere. Genandaw masu. Ke irtaw talanga nelewa. Ke meri. Kena tinachisu. Ke irtaw na tadina. Tinatin ka ba ay na takdak na wasendua. Tawili ka tinga may liw yari daw biti ko may ni doon minta tawili na tinatin ka ruat. Tinatin ka ba? Yung bang luto ka tiko na aliki na slide ni tinatin ka ba? Kawili ka lista yan. O kahit tiko, rega na nandawawa. Arasindor to siniwawawan. Sa ibinayalo ni Bingati, kwento tuwari na may namadaurosa o tiniyayado ti kubirto. Ayan. Kala, tuwari di ko may nitaruti. Kasi mo bitang notati. Pertunggay nga. Tubing batik or tubing. Siya nga. Tubing sisibiti ko siya di. Siya nga, ninihalingan ko na nungo na position. Nungo na tutuya. Kwa na mission kwa nana makitiko kinanonono tongas ni vuli merao bertu mertua bakit tumikavaki na nonangangandre merao nirtu bagararamataki mertu fulfill taka na inaki ni nono to kadibi to zalata bagando sapa ya ko to may wuli tiki nono to tiko vuli may na matango ni lebu na kahit tu may bagarita ka bertu redara nirtu na sinitangyara Kaleta, roni kamango. Taon dambit tiko na kurni buli ni bay bagarota kya. Ya motive na pananano dalit. Ya reda la pakasama dengan mereka ni butin politik kya na tikinetin kabango. Ersa ngumatua kede ko irongo. Arsa daba loma bata ena kerkere. Kaya nandaw masu, kaya irto talanga nelew, kaya mer na tinichisu. Irto na tinichisu. Doon pagkasama lebu, basika.
Kim dono kanggo dono pakasamali basika. Ena nondo wili kana tikinongo. Yan ang dasa tiko na ngauna, eroninda kabango, ang dasa rongo, ni buno taki, weekenda, tiko baka so weekenda to, susumay na lotu, tiko bi so weekenda sandin, deta ko may nanda, bakini nanda, zurting may na loman ni bay, may leon ni matabubalang ko, sanda rongo, tiko may, eno, sobra kita may na uda tao muri. Balat pa na, nanda tuwawa tingo, na kanipukuni mirto like wawa Jerusalem, tuwara tiko, ina no tulik wawa ya pa dakilani bukto kay tuni uda tauman ya weekend ngo anda warang ti kum sobra ko may no uda taumur wai we na ya lo embasi ke ti kuberto o tu re de ti ko ngone ti netin ka ba uma tu ke ko yero loma bat kerke inda ba wilik na bi kamen belete sayali na yalo ni bingati esanganindu lebu that wine Raviso likitak na ka. Nayalo ni VCCB, Vengati. Nayalo ni Vendo Simakir to Bagadorati na kenda to mali wa na ngona. Stiko ba to boli kina kirto chisu. Nona to ngai laki wawango. Sayali. To saloma pati keda nga na kerker. Ina nona to bagatutusa. Ina nona sa kongo ko ka kena ni nona to bagarawar to sang ni wa to sang ni wawawan. Nona to like wawa Jerusalem to sang ni wawawan. Wawa and deli mi bagaraw. Nana maki. Baleta. Kangan da wili kamay. Sa kumante kirto saranga na nona to babuli. Ni sao china nona to bararamataki. Merto nana maki na unaya. Endo nam boleh lebu kang warita. Endo nam boleh lebu weekend na matibiyokani endo lang do may sota bata kango na mataka. Enangaw na ni biwa katay bango. Dakating nalamangon ni ninda na raw ni Reda. Weekend to madanga dasin kilaber na kanwar ng gailik wasya ni tutungo. Weekend na tingo. Bebe men da kaya na nono bili teknal tamo may weekend. Nayalo ni baka raw basi katiko berto na tisay peli ng uno ya. Me budhi ni talangay na laman. Non da bakaruta ka na laman merani. Tubag raw may dingoma na kaya na sobra kimay na uda taumur. Ito na ay naka tuwa sa Wili Volatabu may kinangay ito sa may tao tiko na wasiruay ay. Rito na ngone ni sayado na yale alon rito na yale alon ni loma batan dubat. Rito na kanggayat. Iyan ni sayado sar na sing ni pentiko. Ersa tiko loma bata. Ko ira keda nga enan duwa na tikin. With one accord in one place. And in Balimbalea, one spirit. They're together in one place, in one spirit. Ni saray may lomalang. Erto sa tiku batay ni tamba baleda kya in one accord, in one spirit. At tubaraw sa tuwa lomalang, they unite with them. Sa rota merto rawat na kuko. Sa rota meluray virto. Ningay boso pita sa tudak sa bunaw sa rakinda dalata lirin tamat kung kanda rin na was ni wala rin was roya rin may do na ka rin do bertongo do bertongo nganga letter to talirara ay nakay nakata nakalo may at berto sangay lako ba sorry may lomalang in duwa na ron e baka na dangi baka debruru koko asa baka sinay tanah balik tudok ersa tikukin asa ray beira na kaya baka na yame ni bukawang sandu ibis sambayaki asa tiko yandu beira bukandu nga neba arsa baka sinay tikeda nga ena yalutam
arsa bakatiki bu me bosta kana bosa tani so me baka sa solieve irne alata merda bu yaw na non ya they have empty themselves ini ala merani bakatawani na sangani lo mandato na non na bibaka na wai ni alata bu merau kina merto bosta kana be bose bunga they have empty themselves they be na yaw ya sai via na via lebu daki be to kairto sei vena ya la tu vichoni kiche mesa quelle che no tinandra o meron in due ndambe ne meroliandu na position ne sei chiso sei vena ya la asenga o mambo te tingni no kiken to tingnel tam na nandare ne ya la me lore na mana ni takaka ni yal tambu na non to kenda mali wa na non to mata song ni veiwa katkaingo se na mata song ni nom do o sokalo se na nom do song lo vei men to masula kamera ni basi kana nona be rara mata kina kalo en du yalan mata yandu en du yalan ni mata bu baliandu me vamol malum tek sombu na nona masangana te bor me kota mai na yalo ni bingati yalo ni besisibi ikenda pero ni bakilai kina na takaya ni nona altam Ramadan kait ko ni ken review and herald Jesus says you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witness unto me. Sang new highlight it is the union of the Holy Spirit and the testimony of the living witness that is to warn the world. Amen. That's a very powerful thought, but even the last sentence here. It is the union of the Holy Spirit and the testimony of the living witness. Or then the living witness. And the I have to empty myself in order nararama kwe politiko chiso e kemdo nararama ki burubura. Paletini ni na beiba bui na yal tambu e na nongu keretiko na nona kupo e na postingo e na kenda ninda keretiko na nona beiba bui na yal tambu. Sei kwe na mbula nga e taunda ku ni nona beiba bui na yal tambu which is revival and reformation. Ni ado na beiba bui ya e na daunre me bakanga na kait politiko madi una wasivat kinetin kawan. Me daunre bakakina na namdo rarama e na matanda na tamata meraraida na nom merarongoda na nomdo wasa. Bible didn't say merarongoda na nomdo wasa. Kait bango meraraida na nomdo dakadak. That is the testimony living witness. Meraraida na nomdo dakadak. Kabagarok-tak na nomdo sa. Tau na lotu tiko ni kua, tau na sokalo ni kua, nanda tumbula ni bi maluwai ki ira, tumbula bi maluwai ki na loma ni matawa, menda masula ka na bi wai tambu ni bi bakabuia, me bi bakararama tektinga, me bi bakabui tinga, baleta, na ituba ki nga nimbula loray na singa tambu ni kua, na ituba ki nimbula talangaya loray every day of the week. Because we are living in a time, we are sandando vialeyado no na nindo bula bi maluwai. Kung ang bula kwento numero ni transform niya kwento bula ta kana singatambo. So no na sali during the week. Ningo na pwede nga na kaya pipita, pwede na kaya pipita, turanga. O ira kada ngo na vekteki ko ayaw siya nga o na tusar tunga. Iya da ba ya ningo na sali tu vekteki no chisu.
ina matavi ina ngone saka uki ngai leitu dak to pa ina bunu era tata leitu kinis hey sino yuko sarango endo vira na no ngone do vira na no na Tiseba no ngone sema tu nyoko ni ruru kenela kala ngapa po ni ruru ya cuz pos da nyoko is a fisherman by trade andoro tunga ina kena pakasam ndo tukuno to tamangu belet ni abon tila wanga ina ngone ni no nando tosu tu batike indu na mana lelai taltala na tamay taltala lewa ileti lewa na puno yendo kapitan itu ni wan kono kwa doana kandendre irna kaimua boar ndo utini bosa dair kono ni bosa da no irna kaimua iba kasi mataka o pita o koya na fisherman ano na tu bagni mbula ya na ruru yan ngone sa may tarong kina oy ko indo birna na ruru saranga kwa meron kileki na meron ni kuni kileki na nyo kwa yan dua bir to na Tiseba me kilei nga nyo kwa yan dua nga tamata ni baranta sen dua itu nga na sangat ya ba ba ni sa sumbuti ko na al tambu me ka ndre ti ko ne la say ve na yalo ni ruru ya ayali sa living witness na nona bula me ka to rede ti ko na ka ni kana quotation let me go. It's the union of the Holy Spirit and the testimony of the living witness that is to warn the world. The worker for God is the agent through which the heavenly communication is given, and the Holy Spirit gives divine authority to the word of truth. The Lord brings his children over the same ground again and again, increasing the pressure until perfect humility of lilande sarang way nando tental na quotation ubang butini nando mulan dilios kudalit na slide anto bisukyo. No man can have insight into the word of God without the illumination of the Holy Spirit. If we will but come into the right position, right position before God. Right position is not right position in our own sight. Right position before God in God's sight. Meba ka na lomani kalo. Ay nga na mas ti ko chis tamangu. Yal binak ni kotetan ni biyaw ng biluho. Iya, gamgay ka kwa Etienne. Meka kuniyado na nunglewa, meyado nga na nomunilewa. Right position before God. That means according to his will. Certainly right position before God and in my own will. His light will shine upon us in rich, clear rays. If we will but come into the right position before God, his light will shine upon us in rich, clear rays. This was the experience of the early disciples. In one accord, in one room, in one spirit. That is why heaven was waiting. Heaven was willing to pour out his spirit. The scripture declares that when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. God is willing to give us a similar blessing when we what? When we seek for it earnestly. Amen. Amen. When we seek for it earnestly, removing every obstacles, removing every obstacles, meroni receive takikina na isolsolongo, heaven is willing to give us similar blessing.
Rawalin in the rawata talanga. To saulika. Ratalwan in the rawat. The Lord did not lock the reservoir of heaven after pouring his spirit upon the early disciples. We also may receive of the fullness of his blessing. Heaven is full of the treasure of his grace, and those who come to God in faith may claim all that he has promised. If we do not have this power, it is because of our spiritual lethargy, our indifference, our indolence. Let us come out of this formality and deadness. If we do not have this power, it is because of our spiritual lethargy, our indifference, our indolence. Kanalak-lak ni daroni sama takakina na yalo kem kainda sini rawata sini dabakila na kokoya o daroni reda botu na yalo abambasi katikitu bertone Tiseba ni mbera ni ngona yali kina chisu na kenra to mali o menge mai pagraram te kirto utali yalo ya o bambo tene tikuna mali yo sini bombota ni nakar rong vinaka mbeka ronika mende kuna bango ninda na vinaka ta mende reida menda bakuria da kitu ne varoni ale ya sebebe au sin bambo ni na kini no da tona spisa tariti ke menda mai bi wasitak nga pakanga ni kena ya belati nga nawai ochi indona ka enda tona ngandra menda baki kuritaka nonda kerea wana elta me bakikan me kauten me ne kenda mali wana bialo sabo reitak tikmingo na yalo ni budi sabo yalo na yalo ni duin taki pero lurai na yalo ni dua bata ne kenda mali kila ni sauti na nongongona Ikutali vida na kuri ni slide nga o nandun mo na quotation and nandun mo landa kina. Yan o rin daw na landa o lang na rutal na na slide ili o kahit ko pang on the to sa wili ko may na slide ya. Kahit ko na desire of ages. Because of their selfishness and earthliness. It was not until after Christ's ascension to his Father and the outpouring of the Holy Spirit upon the believers that the disciples fully appreciated the Savior's character and mission. After they had received the baptism of the Spirit, they began to realize that they had been in the very presence of the Lord of glory. Nakaya ngandrewa tunaturang chisu me abang rita kabirto me kanda to wilik tikmaya na choin wasting ko na tikinitin karua. Lani at kung tikmango el bunga na kan dito mo bang rita kabikim do yun do na siniting gomara. After they had received the baptism of the Spirit, they began to realize that they had been in the very presence of the Lord of glory. Sarota me dona rega na nakoko ni non tongay bunaw. To solim bula saranga. Belet nirto sangay torno na mertoa. Toro bombimbi. Kana matini quotation saranga and we look at my. Spend a thoughtful hour in meditating, in contemplating on the life of Christ. Meredekin, mertoroni redekina. No nambita may no tutu de vere.
Me sir sombu mai me mai bula bakta mata. Bula tu me pakai sang nindu na nona wali. E sudu mantangai na bunua e sang nindu na bunua vever. Sang tanga nindu bikin tanga na bunua sudu kina na lumini kalo. Mai bula tu e nam tuwa kini bula bagla lama. Me raoni vendu si maki weekend na mendareda. Na vever ni nona matin tu. Kuango na kasanga ya dobirto. Per kau kina nanderto kadi baki. Nertonga itu puna. Kita raida e mate kita rongoda, kita bula mate kikwa. Merto yado merto bagandin ndino. Ndono kau. Ela yado nga mende bagandin ndino bula. Ka into bakila. Naka na bisor baki bakador. Turango chisu na nonda ndin bula. Ngan rebiki na yang revive and reformation. Nung masu nino ke kendra na kalau ene tuku ni nonda kureti ko nonda reda na ni yale alo. Beleta ende se kanga tuku na seti ko na kalungata ni nona bibararam tektiko na ngas ni vuli lebu na yalta. Ina nona ngandreva me bagaru teki kenda merao ni nda bakilatal na skana sobraki mai. Na yalo ni nona bibararam teki na yalta. Ena keni tau lebu po enda na makitikin. Naka kila naka tikuni Volatabu kena alan prophesy o ira era sobraki ena nakena bagarutak na ngona bingun ndendre tikumi matanda me lako rumi kina na mate dai bitu sena bingun ndendre tikumi matanda ena rawati nga ena bakilanga me lako rumera na ngona ndendre o ira sobraki bir na uda taumur iya ena rawati na sobraki ni uda taumuri ni bagarutak ya ni se dingomi na kena tau na uda taumanda e ava tiko eni na kena bula. Bula teki tiko eni. Bakarau teki tiko ngaram bula. E ava tiko na yalo ni dua bata kena tiko lomba bata. Bakarau teki tiko na yalo me renama kena bikai tiko me. En na bakador na patakatango ni se tu teki tiko na nonta tau ni tataro. Bakador tiko na nonta takataka na nona yalo tano na kalo. Nung kumasin na kikianda na kalo ni tutuko yan tabi wasi takan matakang ko. Ren buli kenda tiko yan nanon de tos ng bula bakayalo. Yan nanon de wisi ngayon. Dual talanga nanon de maso. Ndara ni sulit talay ni napatabat ni bingara. Imam kalo saritale na imam dambi na kimam hindi kiyawa. Na itutuko ni bito tumero ni kimam Volatabu lidi tikin. Sandina. Bikar bulay tuere bulay may baktakarkar. Bikimami ng bulan ay baktaw tiningon. Kimami kilani bikaya daw bulit kimami tiko sandu si makti kumay nanguna. Inamam klone ni mami bulay pagkatakira tiko nga nakisipeli kimami bulit na kenda ko. Pakawalitaka ng bulale ibisarwak ni bakal. Yalb na kan bisat kimami. Ni mami tawa. Imam naka nanom ni Volatabu lidi kimami. Nawalib nanom ni roda ni mami masuk. Ni mami masuk si sunisor ni mami. Amen.